Sakit bapak ini. Ngawang kaki apa mobil? Mimi, ada temen ada tamu main nih. Ih, kurang nyasar kan tamu nenek dari kelakar lagi kini lah. Open this please. Can you take my suitcase? Yeah. Thank you. Excuse me, do you speak English? Oh, yes. Do you know this hotel? Oh, yes. Yes. Where is it? I want to stay there for 1 week. No. Iya, dibuang gati turis ini. Awakin lagi ajak ke week. Not week, 1 week. Do you understand what I say? Oke. Aduh, pusing saya omong sama kamu. Jawabnya cuma yes, no, okay. Ih, mister. Mbak bisa ngomong bahasa Indonesia, nih ngomong bahasa Inggris? Busanya ini orang bisa bahasa Inggris. Oh, bisa bahasa Bali nggak sih? Bisa bedek-bedek. Sebenarnya saya bisa speak English a little, tapi saya bisa nyambatang. To artinya nyai sing bisa bahasa Inggris. Oh, Bu. Ter. Adi, saya kau kinter. Adan kamu nih kan mister. Yang di Bali oh, yang wayan tuh cukup kau kan yan. Yang ada? Yang made di. Ya makanya mister kau kinter. Senawang apa nih? Nama saya bukan mister. Man yang sing mister, man yan adan cai ini. Sing tadi macai ngomong jak saya. Ih, sinari mecai kau nih man apa? Menani. Kejang pelih, kau kan mister sing tadi. Kau kan cai pelih. So, what's your name? Nah, Tomarekanggo. Tomarekanggo. My name is Joost. And you? My adan is Loh Konsreng. Loris, apa le mai apa? Kelebihan peten nih mai. Wak nyai dari yang peta, saya mau menginap di hotel ini. Hotel bintang 5. Apa asalnya bahasa Bali nih menginap, Cereng? Medem? Aniran ajak medem? Memelud? Pada nyai jelema Bali sing nawang bahasa Bali. Menapa bahasa Bali ini menginap? Nginep? Men yang nginep lakar sing medem, lakar sing memelud. Ati judes gati ibu ini. Tiang mai laka nyali peningapang, Cereng? Ternyata turis ini ngalih pedeman mai. Lebih baik kamarnya sewa. Tak ada pemasukan. Turis, adan baru di tempat yang ini nginep. Oh, lu Cereng punya hotel juga? Punya lah. Hotel bintang 5? Sih, lebih tinggi, Bin. Hotel bintang 11. Gebuh gati bungutnya ini, Cereng. Aduh, bungut awaknya orang ngegebuh. Namun semugu, main tinggalin kamar saya. Boleh, di mana? Sini, Riz. Don't worry, be happy. Saya kasih murah. Sini. Busanter, jangan iris awake kakinya. Inilah keadaan hotel saya di sini. Bisa dilihat-lihat. Please sit down, Cereng. Ya. Aduh. Adi di beton agak. Katanya tadi sit dong. Sit artinya apa? Duduk. Kalau down? Di bawah. Kan benar tuh, sit down. Yang sit down berarti kan di bawah duduk. Awaknya lengah, hati lengah nih. Di mana kamarnya, Cereng? Oh ya, kamarnya itu, Jus. Adi di kubu medinding bedek awake orang medam. Man, ada kolam renang nih. Mentu, ditudin laku mekerang. Memang nih awake bebek, itu orang nyelangi. Yang penting harganya murah. Di ngalih hotel bintang 11 harganya murah meriah. Main ini laku nginep. Senyak, sial gati awake. Semengang subuh nepuk jelema buduh. Riz,
Bang harga muda di Mekah. Saya mau uang. Ih, Bung bawa keman pemasukan nih.